Diana Haller, naš Julije Cezar u Egiptu, ali Diana koju kao i Đorđe Surjana svi znaju, nije Diana samo naša Riječanka, nego je svjetski poznata mezzosopranistica. Diana, kakve su impresije nakon 2 izvedbe Julije Cezara ovdje u Finskoj? Evo, kao prvo, dosta smo umorni jer je opera, kao što znamo, jako dugačka. Imali smo prilagoditi režiju isto ovoj velikoj sceni. Na tome smo radili i na probama u Samolini kad smo tu došli. Prva predstava je bila takve standing ovations, ljudi su se stvarno digli i pljeskali, lupali nogama. Jako lijepo su to primili, s obzirom da je to za njih bila isto prva barokna opera ovdje na festivalu. Festival postoji od 1912. I još nikad se nije izvala barokna opera i baš mi je čast i veliko zadovoljstvo da je upravo hrvatska ekipa iz Rijeke, to izvela za Fince na festivalu. Znači da su prvi put čuli baroknu operu i to ne bilo koju, nego Giulio Cesare in Egitto, koji je jedan od najvećih dijela kompozitora Georg Friedrich Händela. Što se tiče samih kritika koje su ovdje izašle u novinama, pretpostavljam da možda nisi stigla pročitati s obzirom na posao koji obavljaš, ali vjerojatno si čula da su to u stvari sve kritike u superlativima. Da, kolege su mi to baš rekli, a i moja agencija mi upravo to poslala mail, a ja ne čitam kritike tokom predstava jer se želim koncentrirati na moj posao. Moj posao je kad sam na pozornici, pa kakve budu reakcije poslije predstave ili sljedećeg dana ili u novinama, to je onda druga priča, ali vrlo mi je drago čuti da je kritika to primila upravo tako kako je i publika već 2 predstave to primila.